Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura toni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Con esta particular banda sonora... Vaya putada que nos fixeron aquí. Pedín un viño albariño, xa non se chamaba, me cago en tal. Ahora Rías Baixas, como o tes que pedir, porque somos europeos e temos que competir, me cago en tal. O pregoeiro da Festa do Albariño deste ano marcaba a praza do Concello ata a bandeira. Cambados vive do mar, do marisco, da venta das fábricas e tal, pero bebe da terra, eso tamén é certo, Non terra precisamente, pero un albariño que está demasiado. Tralo pregón tocou o corte da cinta, inaugurando así oficialmente a 73ª edición dunha das festas máis importantes do Salnés. Balance do comezo moi positivo. Xa o pregón o anticipaba, a verdade é que o pregón foi multitudinario. Xa cando estábamos dentro do balcón vendo a cantidade de xente que se congregara para o pregón de Domin, nos daba a sensación de que era máis multitudinario que o ano anterior, e agora aquí no Paseo da Calzada parece que se confirma, non? O ambiente é fantástico. Os días venideros, o venres e o sábado, a verdade é que prometen ser multitudinarios. Estamos moi satisfeitos, creemos que está todo organizado e coordinado e simplemente esperemos que discurra todo coa maior tranquilidade de aquí ao próximo domingo. É a máis importante, por decirlo así, a Festa do Albariño de Cambados. Que eu que teño a suerte agora de andar por moitas as festas, vexo que efectivamente solamente hoxe, que é o primeiro día, que é o día da inauguración desta festa, a cantidad de xente, como podedes vos, que hai aquí na calle, non? Na rúa, non? De feito, hoxe ao mediodía era prácticamente imposible moverse polo Paseo da Calzada. Os lados, os stands das 44 adegas participantes xa servían as primeiras copas. A miña compañeira Raquel máis eu, pois xa estamos preparadísimos. Aparte, con este bon tempo, seguramente pois que se animen moito maior número de xente a visitar Cambados. Disfrutando un poquinho de Cambados, da vila, da festa,
Bueno, parece que non ten teito esta festa, cada ano nos sorprendemos, seguro que este nos sorprende tamén. Pois, bueno, un ano máis afrontamos con moita ilusión e ganas, unha festa que todos vamos vendo que crece moito ano a ano. Ganas e enerxía para afrontar os días de festa que veñen por diante, que prometen ser intensos e moi importantes para as adegas que participan. Non en van a festa do Albariño de Cambados é un gran escaparate para o sector vitícola das Rías Baixas. Nós temos pendiente recibir durante estes días incluso importadores nosos fora de España, como por exemplo Suiza, que van a estar por a zona e nos van visitar, prensa tamén, que está interesada en pasarse por aquí e coñecer un poquinho máis sobre a feira e sobre o noso traballo, o sea que vémolo moi en positivo. O stand en sí, ter a túa marca aquí é un escaparate. Están, bueno, pasan máis de 100.000 personas por as casetas, por tanto é un momento moi bo para incluso con clientes e consumidores habitualmente non tes ese contacto directo para que se acheguen, que proben e de feito poder contarlle unha cousiña máis que a mellor noutros momentos non podes, pero si é un escaparate impresionante, sí. Pois sí, porque ademais aproveitando de que moitos distribuidores e moitos restaurantes están de vacacións e coincide coa época vacacional de moitas personas como restaurantes e distribuidores, aproveitan tamén para conocer esta festa e contratar coas bodegas. Pero a festa do Albariño non é só importante para o sector vitivinícola, algo que volveu demostrar a presenza de autoridades na inauguración. Unha festa de interese turístico internacional para Cambados o que é para a provincia, unha semana grande para o sector tamén, para o sector vitivinícola, pero para todo o conxunto das Rías Baixas, donde podemos ofrecer a calquera visitante infinidade de experiencias. É unha, pois vai en torno ao mundo do viño, en torno a espazos como pode ser Cambados tan precioso. Eso, sin dúbida, é o que fai que este ano estemos previsiblemente a rachar esa barreira dos 2 millóns de visitantes. E aquí podemos atopar xente que ven de diversos destinos de España e incluso de fora de España. Por lo tanto, para nós, aí tamén está o apoio que dá a Diputación a esta festa do Albariño, unha semana, uns días importantísimos. Nesta nova edición desta festa do viño de Cambados, onde saltamos a excelente calidade dos viños Rías Baixas, do noso Albariño, un referente para Galicia, é un referente para todos os que nos visitan e disfrutan non só da nosa gastronomía, senón deses produtos de calidade, desa Galicia calidade pola que apostamos dende a Xunta de Galicia, e un dos seus embaixadores é, por suposto, pois o viño Albariño e o viño Rías Baixas. O mércores comezou a festa propiamente dita, pero xa onte os cambadeses comezaron a quentar motores. Fixeron o co día que coñecen na vila como Pé de Cuba, que contou coa Orquestra Panorama actuando en Fefiñáns. Falei ca policía, falei coa Guardia Civil, non me comentaron ninguna incidencia, xa bichedes que había moitísima xente para ser un martes, para non estar as casetas abertas e confiamos en que todo se siga desenvolvendo así. Tralo tiro de saída, a xenda non para. Hoxe celebrouse a cata prima da cata concurso da festa do Albariño de Cambados. Os 3 gañadores coñecerémolos tralo xantar oficial que se celebrará o vindeiro domingo.
Coa festa xa inaugurada dende onte, esta mañá celebrouse en Cambados a cata prima. No Parador Cambades, un panel de 24 expertos analizaron os viños que concorreron á convocatoria deste ano, a edición número 38 da cata concurso. Hay unas normas de cata, unas bases de cata, que están aprobadas o validadas por la Consellería de Medio Rural. De hecho, la presidencia del jurado corre a cargo de un responsable de la Consellería de Medio Rural. También pues hay una notario, la notario de Cambados, sí, que es un poco la que pues da fe, actúa como fedataria de lo que allí se está haciendo. Hablamos de un panel de cata que está compuesto por 24 expertos, 12 de ellos que van a venir de fuera de la denominación de origen. Pues tenemos catadores que son periodistas, tenemos catadores que son sommeliers, tenemos catadores que son responsables de ventas de vinos, o sea, expertos de diferentes ámbitos y de toda España, pues desde Murcia, Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco, Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos otros 12 catadores que son expertos del panel de cata del Consejo Regulador. Ellos son los que se van a encargar en cata ciega, que es muy importante, ¿no? Cata ciegas, de validar los vinos o de valorarlos. Esta edición participaron 54 adegas con outros tantos viños. Hoxe realizouse unha primeira selección que os expertos volverán catar mañá no marco da cata derradeira. No nos podemos olvidar que esos vinos ya han pasado la cata de validación por parte del Consejo Regulador, son vinos que están en el mercado, con lo cual lo que estamos buscando es que los expertos, los catadores en este caso, valoren no la calidad, sino la diferenciación de esos vinos. ¿Cuál consideran ellos que entre esos 54 son los que pues, consideran mejores o les dan una puntuación mayor, ¿no? De ahí saldrá el primero, segundo y tercero. La primera cata es el jueves, que es lo que se llama la cata de selección, y de esa cata de selección pues se distinguen entre 12 y 14 vinos en función de las puntuaciones, y esos 14 vinos o 12 vinos se catan el viernes y de ahí sale pues primero, segundo y tercer premio. Es una cata reñida, esto es una cata compleja porque evidentemente hai que catar a ciegas, son muchos vinos. Unha selección que non vai ser tarefa fácil. Os catadores destacan a calidade dos viños de Rías Baixas, máis aínda cando estamos ante unha nada a do 2024 que foi cualificada como excelente polo Consello Regulador. Excelente. Este año me ha gustado mucho el nivel alcanzado y era muy difícil elegir o más bien eliminar alguno. Mira, en líneas generales la verdad es que sí que es cierto que la calidad de la añada es bastante buena. Sí que es cierto que ha habido tanto en la primera tanda como en la segunda tanda algunos que han destacado por encima de los demás. Esto suele ser desde luego habitual. Tengo que decir que he encontrado vinos muy interesantes y tengo que decir que también voy a ser mala. Claro. He visto algunos vinos que el mercado entiendo que los está demandando y eso es fantástico porque todos queremos vender vino, es una industria fantástica, pero he visto muchos vinos que no marcaban la tipicidad de lo que yo tengo en mi cerebro como lo que tiene que ser un muy buen albariño. Entonces tengo como el corazón partido, la verdad. Estes expertos destacaron o traballo da denominación de orixe do sector das Rías Baixas, situando os albariños deste selo de calidade entre os mellores brancos do mundo. Es maravilloso, yo vine aquí hace 30 años y entonces estoy enamorado en estos vinos blancos con todos sus matices que son capaces de conseguir. Son vinos grandes que entran humilde pero dejan un mundo, te descubren el mar, te descubren el monte, el aroma que hay por esas tierras. Para descubrir. Ya llevo muchísimos años en este sector y desde hace ya muchos años repito que la denominación Rías Baixas y la uva albariño específicamente le pueden competir a cualquier blanca del mundo, es decir, incluso me atrevería que en algunos casos por encima de la Chardonnay. Y lo digo desde el punto de vista empírico de haber podido probar añadas viejas de vinos de albariño. Te voy a poner algún ejemplo, pues un Tricot, un Señorán, selecciones de añada, vinos extraordinarios que con 10, 15, incluso 20 años por encima son absolutamente maravillosos. Salinidad. Estamos en un sitio que aquí hay mar, eso se tiene que transmitir, tenemos ese granito, tenemos esa arena, tenemos el mar, eso tiene que estar en los vinos. En un albariño para mí siempre tiene que haber salinidad, esa acidez
Para mí un albariño es como una especie de pilar o una columna que sostiene, ¿no? Tiene que tener nervio, tiene que tener vida y tiene que tener algo... Exacto, es como el efecto que yo digo que creo que es muy gráfico, como en la tele lo podemos explicar. Para mí un buen albariño tiene que ser que tú tomes un sorbo y digas, ay, si se asusa, sosa. Que creo que no es muy técnico, pero creo que se puede entender muy bien para el público en general, ¿no? Pues creo que, además yo vengo de trabajar en Reino Unido y yo siempre miro Rías Baixas con mucho cariño y trabajo con mucho cliente internacional y me encanta que a día de hoy no haya un wine bar en Nueva York, en Londres, en Australia, que abra, que no tenga un albariño por copa. Eso me parece una espléndida ejercicio de marketing, de posicionamiento, de albariño como calidad. Os 3 gañadores da cata concurso deste ano daránse a coñecer o domingo tras o xantar oficial que pon o punto e final á festa do Albariño de Cambados. Sí, seguramente para a venta do viño son os premios para vendelo que é o Albariño e Rías Baixas son os mellores premios que poden aquí o que collo o que teña a suerte de ter o primeiro premio, pois no próximo cosecha teno bastante ben segura a venta, non? Porque eu que algunha vez eu tamén tuve esa oportunidade, pois sei o que se vende, como se vende, a xente como quere ter sempre o primeiro premio dos albariños, sobre todo da festa do viño do Albariño de Cambados. E outro dos escenarios da festa do Albariño de Cambados atopámolo no Salón José Peña. Ali celebrase dende hoxe a 14ª edición do Túnel do Viño. Un formato que consideramos que está funcionando moi ben, pero consideramos ademais un formato moi propicio de cara á parte máis técnica desta Feira do Viño Rías Baixas, que non é tan só beber viño con amigos, non, sino que aquí temos unha parte moito máis destinada a personal especializado ou aqueles que tamén queiran aprender un poquinho máis do mundo do viño, da vitivinicultura e concretamente das Rías Baixas. Máis de 190 marcas de 80 adegas da denominación de orixe están ao alcance do consumidor neste espazo. Aquí, guiados por sommeliers, poden catalos e obter unha panorámica do traballo que se está a realizar na de Rías Baixas. Aquí podemos atopar moitas elaboracións distintas, incluso elaboracións especiais, máis alado que te podes atopar no Paseo da Calzada, nos stands habituais, que ademais están as fichas, cada botella ten a súa ficha especificada coas características máis características, para a redundancia, de cada viño, non? E con asesoramento incluso dos sumilleres que están por aquí presentes. A inauguración desta mañá asistiu o conselleiro de Emprego, José González, destacou o apoio da Xunta ao sector vitivinícola galego, salientando a calidade dos seus produtos e o seu papel como motor económico, social e territorial, especialmente nas zonas rurais. Falamos dese que queda aquí, a xente vive pois no territorio, fan un esforzo moi importante para sacar adiante un produto amparado polas denominacións de orixen dunha calidade extraordinaria. Eu volvo a repetir, dixe moitas veces, pero creo que o viño galego é un exemplo claro do que temos que facer no territorio para, con ese valor engadido, pois tamén ter repercusión en todos os ámbitos, non? Porque ademais, eu que son do Ribeiro, decíase ali que do viño dependemos todos os demais, é dicir, o comercio, toda a actividade que se dá nese conxunto de terras ao redor do viño, pois está moi ligado ao viño e a todo o ámbito das denominacións de orixe. Ademais, sinalou que o viño albariño representa un modelo paradigmático de emprendemento vinculado ao territorio baseado na innovación, na profesionalización e nun forte vencello local con proxección internacional. Creo que a viticultura galega, o viño galego, é un bo exemplo deso, non? Empeza no propio campo con todos os viñedos, que me estaban dicindo ademais que este ano hai moi boa colleita, ou se espera moi boa colleita, porque nunca está ben a colleita ata que está o viño nas cubas, como se suele decir. Seguro que o presidente coincide conmigo, non? Pero quero decir que ese viñedo fai unha paisaxe extraordinaria, axuda, por suposto, o turismo e ao mesmo tempo logo facemos un produto de extraordinaria calidade que está nas mellores mesas dos mellores restaurantes en todas as partes do mundo. Por lo tanto, eu creo que para estar orgullosos. O túnel estará aberto ata o sábado. Para participar é preciso mercar entrada. As reservas poden realizarse na web da denominación de orixe. Seguramente hai poucas oportunidades na festa ou en calquera feira de poder
probar estes viños. Por lo tanto, agradecerlle aos bodegueiros que han participado neste túnel, aos catadores tamén que viñeron de fora e que están catando estes viños, quero un máximo agradecimento, darlle as gracias desde aquí, que disfruten de Rías Baixas e que disfruten en sí do que é Cambados e do que son as festas do Albariño de Cambados. Gracias a todos. As quendas de cata teñen unha duración de hora e media. O prezo da entrada é de 25 euros. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Mentres a denominación de orixe Rías Baixas celebra a súa festa grande, o sector do viño non perde de vista o que acontece en Estados Unidos. Está previsto que mañá entren en vigor os novos aranceis que a administración Trump imporá a estes produtos. Este año probablemente no la notemos porque lo que se está haciendo es que los importadores ahora están comprando vino, con lo cual están intentando hacer frente pues, a las demandas de este año, pero por supuesto llegará el 2026, 2027, y entonces ahí sí que habrá contracciones. ¿De cuánto va a ser esa contracción? Pues miren, en el 2019 fue de un 10%. Nosotros ahora mismo no sabemos. Si es la subida es un 20%, pues bueno, podemos zafar. Si es de un 30% ya la situación es más complicada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser cautos, vamos a confiar en que esas negociaciones sigan hacia adelante y que impere la cordura. As últimas informacións apuntan a que este arancel podería situarse finalmente nun 15%. Así as cousas, dende Rías Baixas insisten en pedir á Unión Europea que manteña as negociacións con Estados Unidos. ¿Qué le pedimos nosotros a la Unión Europea? Pues que siga negociando. Por supuesto, que aguante hasta el último momento, que siga peleando en Europa esto, pues, o en Estados Unidos con los interlocutores que sean, pues lo que sea para buscar una solución pactada, que sea una solución favorable para todo el sector y evidentemente yo creo que las contrapartidas, en esas contrapartidas sabemos, en esas contrapartidas ya está recogido el Bourbon y ya están recogidos los vinos importados de Estados Unidos y le pediríamos también, o le hemos pedido, que por favor los elimine de esas, si quieres, contramedidas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no estamos buscando son represalias. Pola súa banda, dende a Xunta de Galicia, a conselleira do Medio Rural reafirmou o apoio do goberno galego ao sector vitivinícola. Todo o sector primario sempre ten incertidume, non? Nun ou noutro momento. A colleita deste ano prevese moi boa. Este ano recibimos con alegría algúns dos premios que levaron viños desta DO e tamén doutras, pero especialmente hoxe toca resaltar os desta. Eu creo que é un momento que causou moita incertidume o tema dos aranceis, pero eu sempre aboguei por o diálogo, por unha situación que sexa constructiva e productiva, non, para todos, tanto para as importacións como para as exportacións, e sigo abogando por ese diálogo e por esa estabilidade que é sempre beneficiosa para todo o sector. A pesar de que a política arancelaria do goberno estadounidense abre un panorama de certa incerteza para o sector, dende o Consello Regulador recordan que non é a primeira vez que Donald Trump pon obstáculos ao mundo do viño. Xa sucedeu no seu primeiro mandato no ano 2019. La denominación de origen Rías Baixas ya sufrió el problema de los aranceles en el primer mandato de Trump. En el año 2019, por la problemática que surgió entre las compañías aeronáuticas americanas y europeas, tanto Boeing como Airbus, surgió un enfrentamiento y entonces ese enfrentamiento al final acabó pagándolo el mundo del vino con un arancel a un código arancelario concreto que afectaba a vinos de menos de 13 grados de volumen alcohólico y en envases menores de 3 litros. Con lo cual le daba de lleno a la denominación de origen Rías Baixas. En aquel momento hablábamos de un 25% y hablábamos de que éramos únicos. Yo creo que los afectados éramos el aceite y el vino y los afectados éramos 4 países, Reino Unido, Francia,
España y Alemania. Con lo cual, Italia se quedó fuera, Portugal se quedó fuera, muchos de los vinos españoles, italianos, portugueses, alemanes, franceses, etcétera, se quedaron fuera y nos afectó a unos pocos y era un arancel de un 25% y esta denominación de origen lo afrontó solo. En un momento en el que nosotros estábamos creciendo, en el cual teníamos un posicionamiento de fuerza y en el cual pues llevamos una inversión de años en ese mercado. Estes aranceis desapareceron no 2021 coa chegada ao goberno do demócrata Joe Biden. Haberá que agardar para ver en que queda finalmente este novo órdago de Donald Trump. Tuvimos la gran suerte de que en el 2021 esos aranceles revirtieron, la cosa volvió otra vez a sus cauces y hoy volvemos otra vez a las andadas. Hablamos de un 20%, sí que es cierto que afecta ya a todos los mercados o a todos los países, sí que es cierto que afecta a todos los códigos arancelarios, con lo cual, hombre, digamos mal de muchos, consuelo de tontos, pero claro, sí que en este caso ya no nos encontramos o no nos vemos tan solos. Y además a mayores estamos viendo cómo las distintas administraciones están tomando partido y están intentando pues, apoyar a los diferentes sectores en esta medida impositiva que creemos que es una medida desproporcionada desde todos los puntos de vista, ¿no? Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou as instalacións da Adega a Terriña, onde puxo en valor o papel transformador do enoturismo como motor económico e social do rural galego. Dende o enclave vitivinícola de Petín, destacou o modelo turístico polo que aposta o seu executivo, definido pola súa sustentabilidade, competitividade e vinculación coa identidade propia de Galicia. Que ademais ten un gran componente, por lo menos polo de agora, e nos interesa de turismo nacional. Xente de outras comunidades autónomas de España fai moito enoturismo e se está fixando en Galicia e iso nos interesa moito tamén polo tema de desestacionalizar. É xente que nos pode visitar durante todo o ano e, polo tanto, eso nos interesa moitísimo tamén. O titular do Executivo Autonómico aproveitou a ocasión para anunciar unha nova liña de axudas dotada con 3,5 millóns de euros que se convocará no último trimestre do ano, destinada a promover a mobilidade sostible no ámbito do enoturismo, co apoio á compra de bicicletas, patinetes eléctricos, instalación de puntos de recarga, entre outras. Estamos agora, resolvimos unha orde importante, máis de 5 millóns de euros de promoción do enoturismo e tamén quería anunciarlo hoxe, convocaremos nos próximos días, eu quería estar aquí antes, outra de sobre 3,5 millóns, como decía Merelles, o director de Xencia de Turismo, para pechar o ciclo do que é este mundo. Hai moita xente que ven atraída polo enoturismo, pero tamén lle dá moito valor a cousas como todo o que ten que ver co e fai ben, e iso por aí hai que ir, pois coa mobilidade sostible, co respecto ao medio ambiente, todo un conxunto, e polo tanto o que imos facer agora é sacar unha orden para que haxa mobilidade sostible, que ademais eso vai permitir que se movan pola zona e coñezan os concellos, toda a xente que ven aquí atraendo demanda tamén eses servicios, axudarlle as adegas que teñen o turismo a que poidan adquirir puntos de recarga, vehículos de mobilidade sostible, bicicletas basicamente, pero non só, todo isto que cada vez se está demandando máis, hai moita xente que pregunta se existe ese servicio para chegarse aquí e pasar uns días. Rueda fixo fincapé no potencial do enoturismo como unha das modalidades con maior crecemento a nivel mundial e subliñou a oportunidade que representa para Galicia tanto pola súa riqueza patrimonial como polas súas 5 denominacións de orixe. Reivindicou a importancia de consolidar este tipo de enoturismo como vía para fixar poboación, xerar riqueza e crear emprego cualificado no rural. Xa digo, creo que temos se seguimos facendo as cousas ben, un futuro moi ilusionante por diante. En Galicia acábase hai establecementos que levan tempo xa,
os zonas que están un pouco máis adiantadas, pero creo que nos estamos incorporando a todo o que o mundo do enoturismo. A aposta pola calidade e autenticidade como sinais de identidade do turismo galego centraron tamén a intervención do presidente, quen reiterou o compromiso da Xunta con proxectos que leven o selo de Galicia Calidade e que permitan ao sector abrirse ao mundo cunha oferta diferenciada e sustentable. Concluiu facendo un chamamento a seguir traballando de xeito conxunto para consolidar un modelo turístico que faga de Galicia unha referencia a nivel global. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.